Nakon sastanka kriznog štaba gradske opštine Lazarevac održana je konferencija za novinare na kojoj su saopšteni najnoviji epidemiološki podaci. Direktor Doma zdravlja dr. Đorđe Kovačević, dr. Jovan Milojević, istakao je da na teritoriji naše opštine epidemiološka situacija postaje stabilnija i povoljnija iz nedelje u nedelju, kao i da se smanjuje broj lica koja se javljaju na pregled u COVID ambulantu. Ono što je bitno jeste da mi ukupno na današnji dan imamo do sada registrovanih od početka epidemije u Srbiji, to jest od 6. marta do danas, imamo registrovanih ukupno 39 pozitivnih pacijenata. Znači, od tih 39 pacijenata, 9 pacijenata je preminulo. Nažalost, imamo jedan smrtni slučaj dijaliznog pacijenta koji je preminuo pre 2 dana. I to je, znači, ukupan broj preminulih do sada od ovih 39 pozitivnih. Znači, imamo 9 pacijenata koji su preminuli. Od toga 5 su bili teški bolesnici koji su bili lečeni na specijalnoj bolnici za endemsku nefropatiju, odnosno bili su dijalizni pacijenti. Ono što je jako bitno, to je da se trenutno u beogradskim i ovim uopšte klinikama koje se bave COVID pacijentima nalazi trenutno na hospitalizaciji 11 pacijenata, od toga opet većina su dijalizni pacijenti, znači njih 7, i da se 2 lakša slučaja nalaze na Sajmu i Banji Koviljači po 1. Najvažnije u celoj ovoj priči, nažalost, pored ovih preminuli, koje zaista nam je veoma žao zašto se to uopšte desilo, ali prosto ne postoji zaista vrlo malo mesta koja u Srbiji nisu bila zahvaćena ovim teškim virusom. Generalno mislim da je ovde zaista reč samo o jednoj specifičnoj osetljivoj populaciji pacijenata koji su morali da se dijaliziraju, a ipak je ta infekcija bila, kao što sam na početku negde prvim nedeljama izneo, bila uneta od pacijenta koji je dijaliziran iz Beograda. Tako da generalno nije bilo toga, zaista, znači, taj broj obolelih nije veći od nekog proseka, odnosno broj pozitivnih nije veći od nekog proseka koji važi za celu Republiku Srbiju, odnosno koji je i dosta manji u odnosu na neka mesta, kao što znate, koja su bila žarišta. I od ukupnog broja do sada pozitivnih pacijenata izlečeno je 6 ljudi. Znači, u odnosu na prošlu nedelju imamo 2 nova izlečena, znači, pacijenta koji su vraćeni na kući. Znači, jednostavno ljudi su završili s lečenjem, odnosno imaju 2 negativna testa. Ono što je jako bitno, znači, jeste da imamo tendenciju smanjenja broja lica koja se javljaju na pregled u COVID ambulantu, a takođe i smanjen broj, odnosno ne raste broj pozitivnih osoba. Što se tiče bolnica, na infektivnoj klinici se trenutno nalazi Kliničkog centra Srbije 2 osobe, u KBC Dragiša Mišović 1 osoba, KBC Zemun 2, KBC Zvezdara 2 osobe, Klinički centar Pulmologija 2, na bolnici Banjica 1 osoba i u opštoj bolnici Pančevo 1 bolnica. Kao što sam rekao, u ovim centrima za lakše pacijente, kao što je Sajam i Banja Koviljača, se nalazi po 1 lice, po 1 pozitivna osoba. Ono što je izveštaj sa specijalne bolnice za endemsku nefropatiju koji sam jutros dobio sa odelenja jeste da je broj osoba koje rade na specijalnoj bolnici, odnosno osoblja koje je bilo testirano, od preko 50 testiranih ljudi, samo 6 osoba bilo pozitivno, od toga se 5 već nalazi kući. Znači, oni su već završili i period izolacije ili boravka u ovim ustanovama. 1 osoba se nalazi, odnosno 1 radnica se nalazi na lečenju u Banji Koviljači. Znači, to je isto dobar pokazatelj da je infekcija, što se tiče naročito ovog osetljivog osoblja, koji isto radi sa osetljivim pacijentima, stavlja na kontrolu. Znači, od ukupnog broja osoblja odnosno medicinskih radnika koji su testirani i nemedicinskih, naravno, koji su svi testirani, koji su do sada testirani, 6 lica, odnosno 6 radnika je bilo pozitivno, od toga se već njih 5 nalazi na uslovima kućne izolacije, odnosno kući, i posle još jednog negativnog brisa oni će biti sposobni za rad. 1 lice se i dalje nalazi, jedna znači saradnica se nalazi još uvek na oporavku u Banji Koviljači. Sve službe koje su uključene u borbu protiv ove epidemije, odnosno epidemije virusa korona 2, jednostavno bile na nivou svog zadatka, da su zaista svi i veliki kolektivi, pre svega EPS i ostali kolektivi, učinili maksimalne napore da se spreči širenje ove epidemije u pre svega svojim kolektivima, u porodicama tih ljudi, da je naša služba
pre svega epidemiološka služba, a zatim i svi ostali zaposleni koji su radili na ovim poslovima, zaista dali svoj maksimum da ne dođe do širenja virusa, odnosno maksimalno su uložili napore da se identifikuju svi kontakti, da se testiraju kontakti i da na kraju imamo ove rezultate. Na pitanje kakva je situacija sa porodiljama na teritoriji gradske opštine Lazarevac, Milojević je objasnio da trudnice sve više stiču poverenja u lazarevačko porodilište. Zaista se primetio blagi porast broja porođenih žena upravo iz tih razloga, zato što je kod nas jedna situacija gde je potpuno porodilište odvojeno, pre svega od, kao što znate, u oktobru je pušteno u rad novo porodilište sa dispanzerom za zdravstvenu zaštitu žena i potpuno je fizički odvojeno od zgrade gde se nalazi, na primjer, COVID ambulant i one su zaista potpuno bezbedne i zaista taj broj porođaja, recimo u odnosu na prošlu godinu, neki 20 do 30% veći u odnosu na isti period prošle godine, što govori da žene sve više stiču poverenje u takve uslove, naravno, koji su povoljni i jednostavno takvu negu koja je mnogo bolja i mi nemamo, kao što sam i prošli put rekao, do sada ni jednu korona pozitivnu trudnicu, porođenu ženu, niti dete. Novinarima se obratio i komandant kriznog štaba za vanredne situacije opštine Lazarevac Bojan Sinđelić. Evo, pre svega saučešće porodici našeg preminulog sugrađanina i naravno da se zahvalim svim radnicima Doma zdravlja na čelu sa doktorom Jovanom Milojevićem i svim radnicima bolnice za enersku nefropatiju na čelu sa direktorom Milićem. Zaista toliko puta smo ponovili, ali nikada nije malo zahvaliti se svim tim ljudima koliko su uložili napora od početka ove pandemije pa sve do sada da situacija bude ovakva kakva trenutno jeste, to jest da ne bude mnogo gora. Imali smo sve preduslove da se tako nešto i dogodi. Samo njihovim velikim angažovanjem i naravno disciplinom u svim preduzećima na teritoriji opštine Lazarevac, u svim opštinskim preduzećima, Kolubari, EPS-u, angažovanju policije, volontera i svih oni koji su uključeni u celu ovu situaciju, zajedno sa nama koji se nalazimo u štabu za vanredne situacije, imamo ovakvu situaciju stabilnu u našoj opštini. Ja želim da se zahvalim svim odgovornim građanima i da ponovo upozorim da nema mesta opuštanju, da i predstojeće praznike i predstojeće dane gledamo da provedemo u što manjem kontaktu sa pogotovo nepoznatim licima, da i dalje sve mere predostrožnosti preduzmemo kako bi uspešno završili ovu priču oko pandemije i izašli sa što manjim posledicama. Prvi čovek Lazarevačke opštine apelovao je na sugrađane da se i dalje pridržavaju svih mera koje je donela vlada Republike Srbije.